Ye, ini sakit sudah mau bubul sarang sami. Tuh. Ih gede bagus ya itu yang negak uling dunia mi ada ngalihin cek ada di balai banjar melajah tetean bikin ogogo. Aruh guang cek paling mi ada ngalihin. Tuh. Kerama istri sarang sami secepat ke Bali sampun mau pupul driki sarang sami. Sampunannya nyep nge. Nge menaik motor jauh-jauh nih ke center mungkin. Om Swastiastu angga panoreksa sane dahat kesumayan titiang. Nejani sampun mapupul driki. Pantes nih, iraga sarang sami sampun demen takerin senilan budaya Bali. Nah, tuh demen mesadu Bali. Nih, Cani mimi ngelah peparikan. Mau belanja ke Pekendau Bali sambilan melibungkan. Ne Jani mimi lakar mesadu. Sane mamurda pan balang tamat. Ada reko anak madan pan balang tamat. Iya suge tur rire makruna. Nanging iya rire ane makruna daya. Antu ngeranayang iya tuh sing damanena teken kerama desane. Nanging ulian iya suge liu ngelah arda beranak. Liu masih anaki ane deman tekenin pan balang tamat. Nah nejane desane lakar ngenenin pan balang tamaki dendek sawere iya subuh kedek sajan tekenin pan balang tamak desane mengenang apa pan balang tamaki engke mengerti wiaden mati uli desane dodonan. Nah kacerita jani desane lakar nayanan pan balang tamaki dendek. Nah saneka pertama jeru penyarikane nunden jeru sayani apa ngemang arah-arahan aja pan balang tamak. Topo pan balang tamak. Ingat tanya, puin mani ditua na siapa? Ditu desane lakar luas ke gunung. Ngalih kayu anggo menahin balik ago. Nyan jane tu singa daka. Entu lakar kasepan kena dandang. Ingat tanya tu bapu. Kelesan satu enggal. Sumpah mak kruyuk siapa sami. Kukuruyuk petak kukuruyuk petak sumpah tuan siapa los desane ke muka gunung alih kayu nejane pan balang tamak kriut ya baru bangun sumpah telah rokok sumpah telah kopi tuh sih masih siap nih tuan ada yang liwat tengah tepat maro siap nih tuan uli bang-bangane. Nah melai pantas pan balang tamak di tengah jalan tepukin subuh kerama desane mulai subuh oleh gunung nendek kayu besi melipetani pan balang tamak. Nah jani bakat subuh pan balang tamak lakar kenen denda teken desane kene jeruk penyarikan membaus cai pan balang tamak jani subuh cai lakar kena denda. Cumpu nih ke tiang jeruk penyarikan sawirepan balang tamak ini tuh sih nih ngehan arah-arahan sampunang dumune kenda di tiang enteng cumpu ya nih di tiang lakar kena ini raga sarang sami ini kedenda sawireh di tiang tua madui siap asiki uin sadoan tiap siang entu siap pengino selagi yang ngemomen itu siap tiangi punapi di tiangi dan kenawin dendam sawir arah-arahan jeru saya nih entu orahan dituun siap nih marah di tiang luas ke gunung alih kayu kengken aja nih di tiang lakar kena dendam dan kentana semedon cia tuh sing bakat subuh janipan balang tamak kenawin dendam ke desane. Nah puin subuh jani desane ngemang arah-arahan apa ngikang kenuin pan balang tamaki entu dedek kerama desa sinara sami ingatanyan buin mane iraga lakar
mau boros kamu ke alasi. Ya dan makta cicingane paling galak. Ane bisa ngongkong, tuh bisa ngulahin sang nganding alasi. Gitu jeruk penyarikane mabahus. Gelisah satu enggak. Semua sami mapupul niko cicing-cicingnya. Pupul subut ku cicing subuh menjalan luas semakin ke alasi. Cek nawang semeton sami cicing napi sane abane teken pan balang tamake ento. Iyo ngamu kulo bengil cenik sangkola dini turpati bisa melahip. Iya ngelah jani dayo pan balang tama iyo sing bisa mentasin ento. Yani mekai pan balang tama. Pangkung dro ada titine. Pangkung dro ada gigine. Sengap subat tuh ada kerama desane. Po, apa po? Ada bango. Jadi kalau main bebek guling nih jadi. Di tiang sing ada sing orang san pangkung. Di tiang orang pangkung dro ada titine. Nah tulungin aja nih tiang apa bisa mentas. Pakat buin uluk-ulukin pan balang tamake entuk teken kerama desane. Nah gelisan satu enggak. Antongin jani cicingi antong kepunyan ket-kete. Sakit kai-kai kulukin tuh. Sing bisa tuun, sing masih bisa meneng. Jadi tulan aspan balang tamak bagus saja ke desanya. Tuli cicing tiangi. Aduh, galak saja sekali singo. Tuh cicing tiangi bisa menek kepunyan ket-kete. Nya cicing aku kerama desa sarang sami bisa kenden. Nih jani titiang lakar ngorahan. Ngecap cicing titiangi aneh. Cicing aneh paling galak di desa nih aneh. Cek buin pakat uluk-ulukin depan balang tama. Liu pesan yang malah daya corah. Nah, nejani buin desane makana abang-abang balang tama ini bisa kena dendok petik. Gini cara upayane. Jani jero menyarikan, jero bendesa, jero saya mau pupul sarang sami lakar ngai pau. Dingah ajak pan balang tama. Nah, jani teko pan balang tama nendek nyuh. Ngapo ketan injen. Koyo, memene, ne, iki bapo jani ngabo nyu aja ke ketan injen, gaenangnya dodol, man subuh berakat dodole ento, orangnya aja bapo nah, bapo nawang apa sih, penpuan lakar sugihan, pipis jebang titian, keno titian bang, nyu aja bang, kini bang ketan injen, aruh. Cekin, lah, cek singkuran nanti tak disebut cek dia nih balik dan terasa rian. Gitu merepat dia aja kedua, gelisan satu enggak, cek subuh kini incok telah incok aja main balang tamak kini yo ngai dodol, cukan, tak kok sebut janipan balang tamak, gitu janipan balang tamak, mulung ketan injin itu, nah. Subuh-subuh kini ketan injini pulung aja pan balang tamak. Itu langsung pan balang tamak nyemak. Anggone jangan di sisin balai banjaran. Disik biasaan balai banjaran tuh jangan aja pan balang tamak. Nah, semeton sarang sami pasti sambut uning napi. Kene anak pan balang tamak. Daya corah nih pan balang tamak itu. Magopo cara tainci. Cing aja ketan injengan tuh keceritaan banyak bedi banyak merupa banci encak cicengan tuh. Nah toko jadi kerama desane mau pupul sarang sami. Kalau kene ya tak kiacan balik banjar kene sinyak tuh mau bersih apa dea. Nah nih jani icang lakar ngorahan aja semeton sami kerama desane
Nyen anenya ngamah tu tain cicingnya ento lakar banti dia pes 100 tali nya singgo gitu caipan balang tama nyen keramu desane anenya ngamah tain cicingnya tuh no jani cahayane ngamah tain cicingnya tuh nya apa sih mancainya bangi sampai 100 tali terus sami keramu desane ngemang cai arda brano gitu apa jeru bendesane oh keramu desane nyapa sangi nebukan malang tamak ngamah tain cicing aruh cek sing godak bana itu subupan malang tamak ngamah tain cicingnya entuk sing tawang aja keramu desane entuk apa sebetulnya jajeng ketan izin lah nejani pan balang tamak mani warta prana uri desane jani supaya ngomangkurane pipis anggo melanja itu di pekadau pana nah nejani semedon ada ketuturan satu bueng suku kedak pasang desane jani nangkil desane kemu kepuri agung rara idadu agung jani mekenai mabai cecetik mangdone pan balang tamake itu presides mati oh idadu agung ngicoin cetik sane sakti mangdone meresida ngarianin pan balang tamake itu mati gelisan satu enggal pan balang tamak mirenganan tuh yo lakar mati anget teken desane puin yo ngalih kurenane jane meme tinggal munyi dia dek nah teh jani inget tanya icang lakar mati anget teken kerama desane ingetan ya nih icang semua mati ditunya selelekan bangke icangnya di balai dajo gantungan bu icane bang tamu lilingan yang supo yang icang mati itu yang meme oh nyong arto perano icange itu jang di balai dangin angkepan pan kaso putih bagian icange jang itu di balai betek jangin peti ingat tentu me ye nak kengken babone kan mati ye tuh nak orang itu po yang dinisiknya si pendidikan po gelisan satu enggak subuh mati jani pan balang lama nanging desane tuh sing unik ditubak kene selelekan di balik ngeremem subuh pan balang tama cekecuk desane yes sing mati dene pan balang tama cetik kene sing wiade sing sakti cetik kene wintang kelekar puri agung ngerarahi dan agung yeh cek cetik punika aja kita nake agung sedo anake agung bakat wen ulung-ulungina desane teken pan balang tamak wiaden yo subuh mati nah jani gelisan satu ika jangan buin jani bangken pan balang tamak endo di peti aja men balang tamak tuh jani aduh antu papat dusta teko lakar ngemalik tepuki nawen malang tamak ngeling itu aduh meling udah sembeli ngalir dini titiang jani apa nini empat pustane napukin pan melap main palang tamak suku ngeleng ditu lantas nyo kemali bedeng ditu kita bangken pan palang tamak nanging para destane sing nawang ento bangken pan palang tamak weh
liune pan balang dama ala harta berana lan jadi lan jalan anggu jalan jalan dustane cek subuh nekat di tengah alasi ada dustane kini membaus wah kini nyen ngentut nih ya penguajane no nah ditusuk ungkapin aja nih pedini endo tepukin apatkan pan balang tamak di tunya legedang jani apa anda bangkene endo ke tengah pura desa nih di semong nih jani tak kerau jeruk mangkung makin ngapo canang lakar membanteng ditusuk buat tepukin petara lakar mapaice payu subo jani desane ngai caru desa ngai caru gumi ngai apen-apenan masih bang pang balang taman piteket sana cerik-ceriki patut niki pepelajahin iraga dados manusia patut nika wasu dewa kudu baka iraga sarang sami ini nyamuk iraga sarang sami niki menyamuk berayu tur cening-cening sarang sami ya neng iraga antu medui ilmu pengetahuan patut anggen ilmune punika anggen dipecik-pecik nih patut teken cenana kerti dharma sadono raga dike sampun ilmu punika anggen dipecik tur anggen ando ke dharma nah cukut gondo cukut kangkung misi sambal serem kirang langkung ampuraya tidiang lunas pangampura Om santi Om